kabanyarap ingi bingin aban jam syakaman jong ni kana. Ndai tingin sakut. Jadi jam syuk syakaman. Abraham ulah kemit ila kikmat ulah kemit syan. Bada kemit ulang berat na syadien. Belah sat nakireng jemu ha kabanyam. Ti Abraham ulah lej. Barulah syim yu tau ulang berat. Barulah kenya aingu yu ukum kajing kenya aingu thang ha kajaka ukun jong. Ha ka session ka baladep akalanong ka ba syakaman. Kani ka hagar Haka jingyam chinglen yar ha banyam. Jingyam chinglen yar ha ber siba nai. Biar siba. Mublay upan pe ya ka khamat jong ka i ta ka pung po le ko ba em. Te hang ni pan ani ka lendong ta. Ndolay asno ya sur ka ba mublay u ong yu war num kta ing samla mo on panya Abraham. Yu isang. Wa Abraham ulah khmit lak khmat kamot. Krak masnya asno to sur sa impa ka diang sa kamon sirum chinen i. I kata kalang berat. Kamu nak punya kalang berat kapat dan. Nama apa kita ngiak cuci cakap kita kit begidian nanti diwan tang empat I kalang berat. Nama kat ban I ban pas kadiang sekaman serum cendek I kalang berat kan jan. Temeneu nang tei giduan udang lumi kimau nang tei gidian amot kalang berat pot dan jan. Kani mak kadai bolong lama. Bolong miracle dah. Long kani kejeng long pelah kani long penun kam ni tin kemi deh. Kemi saya I. Long di hang ni ong fin duk mene mas dang luk tu ka session ka bla dep ru kajing kemit kajing I kajing play ki kamat long kadang nak kajong ka dor hang ni nah de dengi pe ni to kajing I kajong Abraham nai yu I uni u lang brot u bala su sat na kiring jung u ha ka bniap tum kum nu katan ni u syata Bot lakmi shan barakmi ulang brot masyadien bola sat na kiring u kamut kmi shan mut syadien mut Untuk apa pun ke yang kamu cakap kamat sedih saya ikan. Yang ni kalau kamu kami, abang kami isan kamu people ni jengmut am. Ndai. Dekat kata kasur ke jong belai fi yo. Belum belai asal kasur ke jong belai wat nung tak itu samla. Kamu kalau ada bom tak elektrik kan tak telah kendin. Kamu tak aja pai je sekali sudah nak pergi guna belai jengmut. Bandung kendit mentar kan long. Oni kalau abang kaji keren deh. Ndai, banum le ya uni u. Samla. Tak lah syai. Tu pada pai so dong am. Ke jing kimi syan ta kaya rap ini ba kam apa ji kalau abang. O pai sedin. Ndai. Kadon ke beniak pada ke beki. Oni tu sakut tu kunang berat. Okay. Dia long syata kan. Lapet pada long. Yo uni u. Long berat. Long berat ni. Kan ngamut semua ni ke jingdan yang long berat hak ni ke cakar ni. Kalau pelat eh. Nak keren kekian jungin tani kalau magic long wan bu. Tuk. Duduk ni amdan. Entah kan long in atau kan long kumta mo. Nggak kata kan kena kuah ni kan tapi kalau kumta ni kalau ada lupa. Wat ya ka Wai tu umpok liu ni ka hagar mengi keren kata walong bersekhmat ro kolong tak banum yo I. Kalau num yi. Namar baka fokus juga kalau hang ni. Aku problem. Oh, ci Abraham bat ukun jung uru kalau belum pelai jengmut hang ni. Wat lada yau kun yau Isak lada biatu bu boleh unsapan biang. Nei sepenyok ikun lang berat. Sepenyok lupa. Yang mentah syai ita. Kamu isyam ni kan tak. Kalau nong bersekhmat hagar ka fokus ke problem nam tahu isyamelan. Umaelan. Hang ni kan kalau nong ka arhu ar mod. Abraham fokus pelai jemut deh mission macam pendem. Ya hukum macam pelai. Kata jingdan kata kalang berat ini naik sah pada magic ni kan. Kata pergi. Indri long ke ke bayamir bat hang ni kalau ba ke ke bau Abraham ulah keren ni lau jong kun. Sekian ni. Nang tin kapat wang ba ublay un sa penyo. Ato. Kat ba Ublay un penyo lupahi ala di kun lang berat. Ya ka jingnya ayo thang. Di mentah kaniam kawan ja. Ni ngumundur ba ka ka bu keren sakhaman. Ajasya. Kamu kan kejeng scam macam Abraham gak nang scam justru. Dan kejeng iya jom isak ayo kupakan orang justru. Ente kata ngin nampak ya keren. Dai ke bayi hang ni kedai ka jing batai ke basyai ya ke ke wa unang tho istis ke bruk nang khat we ke khat ni kong. Ka jing net ke jing tenju ki bam. Yo Abraham wong ilau jong khun ublay
un penyo lepa hi ladi kunang berot. Kajing aja. Jangan. Mentah ni. Ya ke bompa dia ngai mentau i. Iya. Mak sekam. Skam. Dah keluar rai Hebrew te kala syagin. To ngi jamo kad khot ka sahabat Abraham ula khot kerteng ya kata kajaka. Haka ketin Hebrew kedai Yahweh Yire. Yahweh Yire tanda ki bapuli pada Hebrew. Ya ke audio Bible jong ka Hebrew ki ong ni Adonai Yire. Baru te namar kiladan ki jing ruai. Jehovah Jaire ki ong. Tandai kamdai Jaire. Como keno haka Hebrew tanda Yire. Lu yi mana khay nak tin kasi dah. Lu yi ni ki adu jir. MY youth. Okay. Kamu hang ni ke Jehovah Jireh ke panggil keno ke jengai nak original ni. Akar kong keno ho name nomor bangim tip. Adonai pula pun kamu ni. Tip Hebrew kan. Hebrew kan. Long Jehovah hanya saya di YHWH. Mengilai keren tu ki session ki bakam syakmat Kemudian hak jaka jong Y mi duji kan. Dia kata tengin mi keren syuk mentah. Em ka ni ke hikai yang ngai phi yang ni lo ni kan bangim tu start mi patai sang keteng jong lek ya. Ni juan kita ke batok ni lah biang. Tu mo. Dia kan ni ke jaka Jehovah hanya di Jehovah. Tom ni lai ya pernah kam ni Jehovah. Te year mo. Kumba ladang ong hadu akan ikasngi haulum utrai en sayo ihi. Di katu kajing pun kam yo ihi kan. Pisah ni. Haulum utrai en sayo ihi. Em ngam nut ban ong bang syai tong ba ngala syupet nak ni ka Bible hasi si version na dan ni kuikan tiap. Om no. Ulum penekam kit penbiang. Biang. The Lord provides them. Pareng di ong provide. Provide ni. Teka tu bersyubut bayaka. Pareng. Translations naka Good News Bible. Good News Bible. Tehni pot ong haulum utrai on sayo ihi. Akan long karukop penekam ni teh. Yang haulum utrai en sayo ihi ni haulum jong utrai en sayo ihi. Haki kot bak paring kawan the mountain of the Lord. Ani lumut ni hani lumut sok sa. Pada ong haulum koma utrai un sayo ihi lakit aku jengmut dai dari bidan koma. Ani bidan koma na. Lom dan koma dan i kan. Tendrai long kai ka ba wan haka translation semua. Tengin mi kesat ki koma non koma. Haka translations ka beningkong. Apakah kena puai? Tu tertentu kisyon biang hakas nem kat praspa kandai. Hakata hidon kini kentin haulum utrai un lakmihi. Un lakmihi. Ilong ka kentin kasi kmi kaya ringkat ba kentin penbiangan. Ni gini. Ni gini malam mai. Sakmi ima pi kemudian penbiang pi ya. Ini gini hijauan yang dapat telang basut. Ni gini hijauan kompos penbiang hi. Di lawan hang ni pada penon kam nak continue i kala jangan na. Pak elak kan? Em ngi so maka jangan mana. Benda balak elak. Em takin long in so ko maka jangan kala elat kan. Di balai bakal mi kini continue i ni kan. Utrai an sayo ihi. Au di ulu. Namar bakal ni continue i katut lang bat kani ka kana. Mi ya ulang berat. I katut lang ni kana. Haulum utrai. Penengkam kit on. An sayo ihi. On sayo ihi. Kanum day on an sayo ihi. On sayo ihi. Kamu kaya tu waktu jeng An sayo ihi. Kau jeng i jeng Abraham ya tu ulang berat amat niam. Jayam ta. Lang kanum ya jengai gen long ha katei ka kat pras pak kandai mo edition kat pras pak kandai jong ka Bible kasi ka kidang ai kerteng ka ketin kasi ka ketin ublei. Ya kata long ba haulum utrai un la kami kemudian penbiang. Penengkam kit lah. Mi. Oh, la kami hi. Dia hakani ka jongi hang ni pada ka bangi puli ni ko ubi pada an sayo i. Kabumot
connect ikan ikan sentence ya kata ke jingja kapa Abraham itu ulang berat Kemut kim simbrat ia kan ni kabenta padong be wa ublay ula kumi penbiang hi ni kam an sa yo i kemut kladon paula ada penbiang sa yo i long kastona te kar komputin kemut ni i hang ni wat ada kan ka translation jong kan ka uvi ka bunyi penan kam tahu la ka rim kan haru ni i ka bor ka jong mensip jong ublay te koran kini gidong pengkasi kum nuki poikin mawan je dia kan ni bagi kepatemen je berjengit jadi kasi jungi kan bagi thok ya translation tu po kita ni translation kat ba kan ti kata kalau ka beauty ni mo mar min miat kum ta u isak hi la dei khun jingker khu te ba u blei la ai ha u kendri mentap dei yau Abraham ngin jingit ke jung u skam hu blei mentap dei yak ta ka jingit u blei u pen skam bat pet bha hang ni mo kan ka khot ka ba khat riu ka jing pen skam ka jung u blei u da ong hi nga lasmai haladi ini kentin Arab yang ikan pa ublay hawla pen kam hidak ka kentin smai